So it's fake. I'm hustling hard, goreng on this step. Ka itse hangane, goreng o pretender. O shapa ka smile mo pelong o dimplela. I'm only trying to get my goreng on tibel. Entle le fatse le shine menwa kere. Ha ba go tse serious unless you a millionaire. Re tla dirang, I guess ke bophelo kere. Direng ke movie, a lot going on in here like goreng o re wa morata o ntse bitsu batla go tsa pelo ya gelerata o mo promisa bitsi wa Juda pelo ya gago batla go ithuba maikutlo wa duba batla go mo senyetsa future di rupetse o di bula o mo ga blot ntse bitsi gore wa kula I just wanna know my only question is why? My only question is why? So it's fake.